पाउचेदेमपुम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी गोल्ड मेडालिस्टिंग अमुक्तदा मखोय मखोयगी चानावा लेखा की थबक पीगदौरे सलिबा था असिगी अहुगिबा तांग तरुकता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह संगाइथेल दलैबा मणिपुर ओलंपियन पार्क संगाख्रबा मतुंग ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मणिपुर मियामदा खुसिनाख्रे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मणिपुर लेरिबा स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंगी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अमदी मणिपुर की संगनारिबा ओलंपियन क्यागा लोइनन थौरम मदु पांगथोकी थौरम मदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइकिबदा कुमजा लिसिंग अनि कुलुमदोय फावा तोगान तोगान बा मसानादा नेशनल अमदी इंटरनेशनल द गोल्ड मेडल लौरख्रबा सानारोय सिंगी लिस्ट आथो मतमदा लखोलगा मखोयदा लेगांगना पीबा याबा चानबा थबकसिंग अमुक्तदा पुन्ना पीनना बयंगसिलगने मणिपुर लेगा की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिंदुना पांगथोकिबा थौरम मदुदा कुमजा लिसिंग अमगा चांपन मरफुगा मरीदगी हौदुना ngasi फावदा मालेमगी थाकता पांगथोकपा ओलंपिक गेम्स दा सरुक यारुरबा ओलंपियन सिंग दा खुदोल पीदुना इकायकुमना बोटखे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखा तारादुना हाई स्पोर्ट्स की पावर हाउस ने हाइनरिबा मणिपुरना स्पोर्ट्स की लमदा असोबा थौदांग क्या लौतुना लाकली हाइबसी पिक्रबा स्टेट असिदगी ngasi फावदा ओलंपियन तारागा मपन पुथोकपा ngamba asina mayek sengna takle असिगुम्बा स्टेट असिदा सानारोइसिन लौरिबा थौदांग कया असिबो इंडिया लेगांगना सुमसा खंगबा ओइना स्टेट असिदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की खुदोल असिसु पिरखिबनी हाइना लवी लोइनना लेगांग असिदा लमदा मसगी स्पोर्ट्स पर्सन सिंगबो योखनना बखोना बवइना कुमजा लिसिंग अनि तरियत निफान अदवाइदा वन टाइम दा नेशनल अमदी इंटरनेशनल लेवल की गोल्ड मेडल सिंग थबक पिखिबा दुगुमना कुमजा लिसिंग अनि कुनगनी थोय कुलुमदोय फावदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल लेवल की गोल्ड मेडल सिंग दसु करी दौबा याबगे हाइबदसु यंगसेलगनी हाइके ngasi ki thoroma tu कैबिनेट मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह अमदी लेंगा की डिपार्टमेंट सिंह मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह सु सरुगा की रोड मेडियन के वथोक मरी लेना इरांग हौरक तुना लंबी तौखाइग्रे NISIDC ना नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरे लंबी सेंबगी थबक चंगसिलिबा सिगी सरुगा म ओइरिबा वांजिंग काइथिल ममांगदा हाना रोड मेडियन हापल लोइख्रबा मफम अमदा औगिबा अहिंगदा जीरा इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की गाड़ी लागलगा सीमेंट हाइजिंदुना नौना लंबी थिंगजिलिंबदगी खोइसाउनरबा मियामना अयुक्त थोरक्तुना इरांग हौरख्रे अमदी लंबी तौखाइग्रे तुंगदा थवल पुलिस की टीम अमा लाक्तुना डीसी के वरी सानाबियु लंबी तौखाइबा तौबिगनु हाइदुना इरांग तौदुना लंबी तौखाइरिमलेबसिंग अदु तनखाइके खोंजंग अदुदा सरुक याकिबी कैथिल फंबी अमना फोंगदोरखिबदा अहिंगदा लाक्लगा मफम असिगी रोड मेडियन थिंगजिलंबासी मरम चादे लंबी असिदा टेक्नोफोन डिस्ट्रिक्ट की खुलसिंग याउना वांगजिंग काइरेन पिखोक अमदी सालुंगफमना चिंगबा खुल कैंपरोम की थोलकफम ओइरिबने खुलसिंग अदुदगी थोलकपसिंग अदु खोंजोम ताना चलग गाड़ी ममाई लयु हारिफ्रा कैथेल असिदा महिउलंगपोक थोलकलबदी मईना कन्ननबा लाकपा गाड़ीसिंग अदुसो खोंजोम ताना चटपा तारिफ्रा हाइन हंगलदुना डीसी थवालना मफम असिदा लाकलग तौरिबा मोंग असि मरम चाइ चादे हाइबदु यंगबियु हाइके हाना सेंबा पुंगलोय लोइदुना जेब्रा क्रॉसिंग फावा हापल लोइख्रबा खुल कैमरोमगी थोलकफम असिबो मरम चादना थिंजिनबा हाइबसि लाइबक थीबनी थिंगनी हाइगा थिंगलबदी डीसी ऑफिस ममांग एसपी ऑफिस ममांग IRB ममांग हाइरोक लमखाइगे एरिया ममांग असिसु थिंजिनबिरो हाइदुना खुल गयागे मियोय लाखियनबगी थोगलफम बोना थिंगलगा मरमसु सादबा मयाम अमना थिंगदबा हाइबसि चिंगनबा फावे मफम मसदम यामना इरांग औरकलिबासि चुम्मी चुमदे हाइबदु डीसी मसा लागलगा अमुक्तंग यंगबियु हाइके नियम लाना गाड़ी थौबसिंगदगी ई चालानगी मतिंगना फाइन लौबा हौरगनी SB रोड सेफ्टी वीक की मनुंग चंदा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंग दलैरिबा ट्रैफिक पुलिस सिंगना नियम लाना गाड़ी थौबा सही सुदबा अमति चेसांग सुदना गाड़ी थौबदा आना रेसिप ओइना जेगी खुदांगदा फाइन थेलंबदु चलिबा सही असदग ई चलान मैसिंग की खुदांगदा थेलगनी हाना ट्रैफिक पुलिस के SB उंगपम कासारना फोंगदोखरे वाफम असि ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंग मणिपुर सिंधुना थांगल काइथेन दलैबा मारवारी धर्मशाला गेस्ट हाउस की ऑडिटोरियम दा पांगथोकपा नोंगमगी ओइबा ट्रैफिक पुलिस की अवार्डेस प्रोग्राम की मनुंग चंदा SB ना फोंगदोखिबने थौरमदुग मरी लेना नेशनल इन्फॉर्मेशन कमीशन की जॉइंट डायरेक्टर ME खिलेन देविना रिसर्च पर्सन ओइना ट्रैफिक पुलिस हमदी नौना चन अरगलिबा ई चलान की मतंग द मणिपुर की तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंग की रिप्रेजेंटेटिव ट्रैफिक पुलिस सिंग द वांगांखि थौरमदुग मरी लेना SB ट्रैफिक पुलिस वंगपम कासारना हाइखिबदा लेबाक असिगी मफम क्यादा रोड सेफ्टी वीक की थौरम का मरी लेना मियामदा खुदोंग थीबा मयुकनदना गाड़ी थौनदबा मखल क्यागी अवेयरनेस प्रोग्राम पीरे अवेयरनेस प्रोग्राम सिंग असिगी मनुंग चन मणिपुरदा हाना चेगी रिसेप्शन अदुना फाइन थियनबगी थबक अदु तोकतोकतुना ई चलान की मेसेज सिनदुना फाइन थियनदबा थौरांग लोइरे
मेसिन असे हौजमकी ओइने इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ट्रैफिक पुलिस न मफम खराद सिन्नबा हौरे अदुमक मेसिन असिल यम चुमना अमदि खुलोइना सिन्नबा हाइबा मसिंग यामद्रिबा मरमना मफम खराद ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम पीननबा थौरांग पाइखतपनि ngasi National Information Commission ki miyo sing yauna Manipur gi tongan tongan ba district sing tagi represent tawwa traffic police sing da e chalan gi kanaba amadi masinam kiam da khudong chaba pi sing adu khangana ba thawra masi pangthokpani namthak tawraga sel khongkat lamba private farm gi MD amukana fakhre sangang gai makha lekai da leva of the solution amadi uripok polem lekai da leva UNI consultancy cover private farm ani hangduna miyam da loan pigani haiduna namthak tawduna sel deposit tawhallamlaga loan pidana lotuna laithokiba farm adugi MD Basnapur district ki Naran Sena awang lekai dagi salam bizen sahini football lampen police station lakolakpa affair da CJM Impal West na judicial custody remand pigraba matungda Impal PS na lakolakpa atofwa affair amada koda simagna format arrest pi badagi equisasi amok faduna uhang pahung sathakre After solution asigi MD Salam Bijena Sasinaba Ming Haibadi Kes Rovindro Kausinatuna private farm asida loan pigani haiduna loni Hompodra rom dagi lupa crore amarong khongkatke MD asina loan gisanpam asi deposit tawkraba matung numit nifuga mangani leiraba matungda loni sing the loan pigani haiduna thajaba thamanki masida loni sing the loan pidana equis asina lotuna laithokibagi damak Lampen police station lokolakpa complaint file amadagi Equisasi mamang thaki kuntraki nungtil pung mari makai adwaida sosanpo disiki mapam amadagi faduna wang pong sing satharake Police ki wang pong aduga mari leina Lampen police station lokalakwa FR aduda equisasi judicial custody remand pair ki damak ngasi CJM Impal West puthorake remand aduga mari leina CJM Impal West na equisasi bo tha asigi kunma phawwa judicial custody remand pi badagi equis bizen jail yaukibane Rimana du kembali dengan Impal Police Station lakulakpa atofwa FR am haibadi haugiba sahi lising ani kun gamathoigi January thada uripok polem lekai delaiba UNI Consultancy Private Limited ki makada myo amada lupa lakh kuntra ki loan pigani haiduna equisasi na mangjona lupa lakh taru ki senpham deposit ta honduna ngasi pawa loan pidana equisasi lotuna laikhibani haire Complaint adu kembali dengan police na lakulakpa investigation adu dagi Impal Police Station equisasi CJM Impal West na permanent arrest lang na fair ni raki. Fair adu tarba matung CJM Impal West na Impal PS ke nova FR adu de equisasi permanent arrest pire adu la lakto padagi equis bizen police station asina amukhan na fatuna uhang pahung sa thakre. Ampa na matam lairing ada klasa FC Hero Indian League da represent tawna da basin biyo. Sana kanglon ki matungi nadi amfana sindu na pangthokpa Manipur State League da winner oirba team na Hero Indian League da sarugya fam thokpani handak pangthokiba State League da winner oirba klasa FC vo Hero Indian League da thabidaba abasi sanaru sing yokhatpanate marmasna sanaru yokhaliba miyamna changchilakpa khongsan kya da tholakwa afafata gi dekjak amfana pugadabani ana klasa FC kainogi treasurer kam team Dr. CS Ranjit na klasa FC ki office da pangthokpa pawgi mipam amata phongdokre Mana maka takibada ampa ka awa ekum tauna basu pamde amfana sana kanglon ki wang bada Indian State League da qualify oiraba klasa EFC bo Hero Indian League da saruk handa bahai basi sana roising hakmat bane klasa EFC bo criteria sude natragana indisciplinary action lokhat pani aibo wafum sing phongdora kiba maram jade klasa EFC di fras ki khalaka tournament jawna te amfana matam lairing da klasa EFC bo Hero Indian League da represent tauna basin biu karigumba Klasa EFC Hero Indian League da saruk yan ragadi sanaribo jokhaliba miyam na sangsilakpa khongjang kya da tholakpa afafata ki tekjak punamak ampana pugadabani haike Paugi mipam adu da Klasa EFC kainogi President White Norton Vice President M Ravi Secretary CS Rakesh Manager M Kennedy susaruk yake Lamdama sigi CSO sing tumina luptuna leite ihogi mathau tarakpada haunaruba naitana dumak haurakani pandam Ngasidi lamdamas da lairiba CSO sing ngam namak lupkre miyam na haina batare CSO sing lupanate yogi mathau tabada haunaruba naidan adumak haurakani government fana kana masin mena da pohon arabasu oithogloi aran bana sumba shaba yaroi aran bade adum lali haigani sumthokna da pohon avada sokthaba leitana lawani khongani pandam na miyam ki thawal tawjarakpa sahi taraga humdoi mafung pharagle iramdam gi isu ke adamang jin thana mayung yagani Wakul manaba lup Singapore na sakmin na duna leva ki demand kaya so may pang na tabak kaya pang thokre and People Action for National Democratic Movement pandam gi
Taragumdoi Raksuba Mapu Kumon Mari Lena Lupasiki President Yumnamsa Telekumana Fongdokre and a Pandamgi Pandam the Topa Zero Amada Fongdoragle. Amarom the Pandamgi Zero Latuna Makatana High Idamdam Kanglefak as the Albis and Halu and Labu Kolauda Miampunsinatuna Semba JC RPS ki convener Oiduna. India Pumbada Citizenship Amendment Bill Exan Hangani Iba India Government Tawango Singhadra Manipurgi Lupunamana Pulaga. Mindpack Manipur Peoples Against Citizenship Amendment Bill 2016 Siamkiba Masigi Convener Pandamgi President Junamsa Dilikumar Oiraga Miam Humna Yau Tautuna Manifoda Albis Araba Haukiba Ngasisum Yam Naningsingli Mafung Papa Gailan Amasim to Natsap Chana Mating Fudok Pangamba ILP Uhelu Haibo Kolau Ngasisu Leptana Lauri Manifuda Train Service Outrangi Mafung Pava ILPs Anangadabani Hanadiki Lauduna Lakpa Mitok Kantopagi Base Year 1951 Oigadabani Loidana Manipur State Population Commission Chef Naba Kevin and Hokiba Kevin and Lokiba Warip Atuba the Tabak to Topiu NRC updation ki Tabak Atuba the Hobiro Haban Sing Manipur Miami demand Boundary Pillar ki issue Ministry of External Affairs Government of India the Tangaduna Government Atuba the Loisin Bio Central leaders in the Lamkoipaki Mong the Laklamlaga Hankibanadi Asumba Waroi Purapangam Loy Pandam na Sang Silak Panong the Sang Daba Yadraba Potsegi Mamal Sunapa Sang the Yolo Parjian Topi Yaroi May Kapasinja Yuanba Sapapunamak Tingo Government demand sing Matau Nintina Togduna Aranba Tawasing Pagalo Government officials in the Matau Nintina Pangtok Labadi CS o sing the Laur Loy Hire Notice Dr. Basu Pangyon the Yonari Se Minister N. Biret Langaki Cabinet Mifam na Akaknaba Mafum Karadagi Liquor Prohibition Lautok Nanabagi Yanaba Warip Laukrabasu Liquor Prohibition Lautokle Habaki Langaki Waiva Order Amadi Gazette notification na sing bathok palaitri adumainamak makhal makha kyagi yudi panghun de yonare Ningsing bayai Manipur Prohibition Act 1991 chanaduna kumza lising amaga sampan marfudra mathoidagi Manipur asi dry state ni hana matamadugi lengang lauk thokibane Manipur Prohibition Act 1991 chanaduna dry state ni hana lauk thoklabasu kanaba fangbagi phibam udaba mafum punamakta yu marang kaina fangba sengdaba amadi fataba yu thakpadagi kidney disolakpa Liver cirrhosis na naba anabagi masing hengalakbaga loina na mamal yamlaba punsi kaya makan bagi phibam lakpadagi lengang na akak na pamafam kharadagi liquor prohibition lauthok na bathabag lawhalapane akak na pamafam kharadagi liquor prohibition lauthok pana afaba amasung asengba yu yolhanbata natana sahida lupa crore satrukrom state ki revenue lakani hana panaribane Sanga Express na fangba official oiba pawgi likhun sina phongtorakpagi matungina lengaki cabinet mifam na athingba lauthok na dabu warip laukhrabasu athingba lauthokle haibagi Lengaki oibo order amadi gazette notification na chingba thokpa leitri official oibo pawgi likhun sing asina makhatana phongtorokpagi matungina Secretariat Commissioner Excise ki level da lengang na committee ma semtuna karamba mongda sadagadagi abgi rule na singba semna na pagi khanabadi leire Secretariat level dagi pumloi losilaba matung da department da sinaraklaba matung makhataba tawfam thokpa singado paikat kani haiba wafam thamladun hauzik pawagi oinadi license pin na bagi process tawba leitri License bin na bagi thak yauraklaba matung da pause sing da notification phonglakani aibo wafam official oiba pawgi likhun sing asina makhatana phongdorakle Frontier Nagaland gi wari Guwahati da sanagadawre Statute Frontier Nagaland issue amagi demand gi matangda Eastern Nagaland People's Organization ENPO gi losing basing Guwahati da India government ki mihut sing na wari sanagadawre Masigi damak ENPO gi losing basing ngasi Guwahati gi damak Dimapur thadokre Meeting asi sagol sin numitagi ahoraba yai ana report sing na phangdoraki adoba pawasi iba matam phawwa hiramasigi matang ta chapchaba paw phangba ngamkide Bawgili khun sing hai Ministry of Home Affairs MISA na semkiba advisor notice AK Misra na lusingba committee gi official singa ENPO gi lusingba sing na wari sagane Panbaja abdi Frontier Nagaland Statute demand gi matangda India government gi muting amasung ENPO gi lusingba sing gi maragda mamangi selda Guwahati da wari sanakrabane Asigamba phibam asi leiba charakta ENPO na makhoigi tonganba statute amagi demand amuk hanna khanthanaba tongan ba lusingba sing amasung organization sing na apel daukrabane Awang thangba India da for -4 degree Celsius yauna ingadawre Laibag asigi awang thangba sarukda lakadori banimit khani asida kahena ingbagi phibam mayuknaragani haina weather experts na phangdokre weather experts sing ariba saruk sing asida tha asigi taraga maridagi taraga mapan phawagi manungda Ingbagi sang -degree Celsius power yogani hairi Delhi yauna northern belt haina khangnaba awang thangba India gi sarukta haukiba sahi singda thengna kidaba maungda
का हेन इंबग लोइन उफुल वाइफुल अमदी माइखु यावरबा लाइचिन अदुमक थाना थाजिनदुना लेबना स्कूल सिंग थोंग लोन की बगल लोइनना ट्रेन की सर्विस मैम कैंसिल तौखी अमदी फ्लाइट सर्विस मैम थेंगथगी लाइव वेदर ऑफ इंडिया की फाउंडर नवदीप दाहियान हाई लागलिब जनवरी तरागा मरी तकी तरागा मफन फाउवा अवंगथंग इंडिया यामना इंब फिवम मयोगनागनी इंबगी चांग ख्वाइदगी वांगबा मतम जनवरी तरागा तरुक तकी तरागा निपान फाउबो ओइगने तंपाक एरिया -4 डिग्री सेल्सियस तकी 2 डिग्री सेल्सियस फाउवा इंब से माकी पुंसीदा असुमने इंबगी मोंग थेंगनाखिद्रे हाना मांगना फोंदोकी दिल्ली दा का हेन इंबगी फिवम मयोगनरकवा ngasiga thana numit taraga mathoi ni surakpa amadi lakleba numit khani asisu ka hena ingba yabagi phibam leinaba kunga mathoi chuba sahisa gi oina di delhi gi khwadagi ingba matam handaki janwai thana oirba yai hana sum hana phongdoki hausisu delhi yamna lebak amadi northern belt awang thangba saruk ta yamna ingba gi awaba miyamna mayoknare ngasi ayuk pung nipan makhai da delhi gi safdang da 9.3 degree celsius gi chang da ingba thengna baga loinana palam area da 9.6 gi chang da inghe क्राइटेरिया सेमदोक्तुना एमयू की डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन की ओजा हापना होनरे फेसोक लौदुना बमंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन की ओजा लौना होनरे ममांग सही लिसिंग अनि कुनगनिथोय की जून कुनगनिथोय दा थोखिबा एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर एमयू स्पेशलाइजेशन FJ 01/398 दा मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर अमदी प्रोफेसर सिंगलौना होनबदा नियम लानबा क्या अमसु थेंगनरे मसी खुसाबी खरा हापना होनबदा सेम्बा क्राइटेरिया नि हाइबसी हाइबन बथोकलोय हना फेडरल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंगलेपाक फेसोक हेड ऑफिस की सेक्रेटरी एजुकेशन एंड लाइब्रेरी एंड रिगेस मंगाना प्रेस दा थादोरपा चेरोल असिन हाइरे चेरोल असिन हाइ असोइबसिंग अदुदी अहनबद असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर अमदी प्रोफेसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की लौनबगी थोकिबा एडवर्टाइजमेंट अदुगी मिनिमम क्वालिफिकेशन अदु करी मरम की NCET रेगुलेशंस 2014 अमदी मासिगी अमेंडमेंट 2017 अमसोंग UGC रेगुलेशन 2010 ओरिबनो UGC रेगुलेशन 2018 लेना लेना लिसिंग अनि तरा सिनबा मरम असे खुजाबी हबजनबा होनबगिनि हाइरे स्काई हॉस्पिटल द ख्वाइदगी जवा फ्री चिल्ड्रेन हार्ट सर्जरी कैम्प एप्रिल तरागा तरुकदगी कुंट्रा फावा पांगथोगदौरे भारत की अवांग नोंगपो स्टेट सिंगी मनुंग द ख्वाइदगी जवा फ्री चिल्ड्रेन हार्ट सर्जरी कैम्प सही असिगी एप्रिल तरागा तरुकदगी कुंट्रा फावा इम्फाल द लेबा स्काई हॉस्पिटल द पांगथोगदौरे थाजिगी तरागा तरुकदगी रजिस्ट्रेशन हौरगनी आना स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन डॉक्टर L श्यामकिशोर ना फोंगदोखरे वाफम असे कैम्प असिदा अचौबा थौदांग लौगदरबा विलियम नॉविक ग्लोबल कार्डिक एलायंस USA की मेडिकल डायरेक्टर CEO अमदे फाउंडर डॉक्टर विलियम नॉविक जोंगी खुथांगदा पांगथोकवा पाउमिसिंग उनबा अमदा फोंगदोखिबने विलियम नॉविक ग्लोबल कार्डिक एलायंस USA मणिपुर हार्ट फाउंडेशन अमदे स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड न सिंदना पांगथोकदोरिबा कैम्प की मतंगदा वांगांगलदन स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन डॉक्टर L श्यामकिशोर पब्लिक सिंह फोंदोखिबदा पोकपद हार्ट इफेक्ट ओरकलबा अंगांसिंग ngalingaida laying hautuna thawai kaya kanminase हार्ट डिफेक्ट लेबगी सिम्टोम सिंग लेरबदी अथुबदा मरी लेनबा सिंग तानाबियु केमसिदा मियामदा चाउना कानबा पीबा ngamlagani केमसिगी ओइना था असिगी तरागा तरुक तकी रजिस्ट्रेशन तौरगनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सु याय अदमको फिजिकल रजिस्ट्रेशन ना हेना खुदोंग जागनी रजिस्ट्रेशन तरुपसिंग मरक्तगी एक्सपर्ट सिंग तानदुना केम असिगी करमबनी हेना प्रायोरिटी पीगदगी आइबदु खनगनी लोइना लाइरबगी पानखै मखादा लेबा इमुंगी मियोसिंगदा हेना प्रायोरिटी पीगनी केम असिदा पेशेंट जामना कॉन्सिनरबा होनरी अनोब खुलाई के सिनदुना केम असि पाइखरगनी हाउजिक फाबगी ओइना अरुणाचल नागालैंड अमदी मिजोरामदगी सरुक यागदौरी मियामना तांगलबा खुदोंचाबा असि लहौसि हाइके अमरमद जुमगी खुदांगदा सरुक याकिबा डॉक्टर विलियम नॉफिक ना फोंदोखिबदा केम असिगिदमक मियोइ तरागा मरीना साबा टीम अमला कने होम मिनिस्टर अमित शाह ना मोइरांगदा मियाम तिनबा मीटिंग अमदा फोंदोखिबा अदु ख्वाइदगी अरानबा वफम अमनी IWDUCO इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ना होकिबा जनवरी तांग तरुकदा मणिपुर की मोइरांगदा मियाम तिनबा मीटिंग अमदा फोंदोखिबा अवफम अमदा महाभारत का मणिपुर का मरी लैनन खिबा अदु ख्वाइदगी अरानबा अवफम अमने अमित शाह की वफम अदु मतम पुंबदा मणिपुर की मियामना सावनिंगलगा लैरगदबा वफम अमने मरमदुना मणिपुर की मियाम की असाउबा असि खुदकता को खननबा अमित शाह ना महाकी वफम अदु सोइख्रे हाना मणिपुर की मियामदा सेंगदोकदबनी हाइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी करम मोमोसा की सेरोलमन हाइरे अमित शाह की महाभारत का मणिपुर का मरी लैनन के वफम अदु की मयोक्ता ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना
Manipur miyam gi interest lawkiba phirep adu leibaki yamna chirapa matamda yamna tangai fadana lawwa phirep oibana amukogi phirep aduna organization asina mafung phana sawale Manipur asi picture basu masagi culture history tradition ningthina leijaba leibaka mani Manipur gi story di adumak mayek sengna lagle aduba kanagumba historian kharana masagi aningba apamba aduna thumat khibadagi lana isinba khara yauki aibasimadi mayamna ikhang takhangna wafamne aduba lana isilamba history kaya adu ngasigi mirol na khanglaktuna matang matang chongthokpagi thabak tawduna laklingai serakasida India gi Home Minister Amit Shah na mataw karamna nadragana kadaidagi reference lawduna Mahabharat ka Manipur ga samjindaribano Manipur da su khuraki ina lai saba kharana lamgi sanna masi sangi haibagi mongda sahi garagi mawangta Manipur gi history ibada maram chadan aranba mongda isinba kaya yauki Madugi wathok kaya laikibani story di novel short story amadi essay gumna iriba midugi wakhana sagalaga iba yade ngangbasu lali story habasti tasengna thokiba oikiba aduda yumpham oiraga igadabani ngangadabane aduna history di lanpa yade historian de lalamba yai maramaduna story habasti matam punamakta fake tasengna thokiba oikiba aduda yumpham oraga adum laigane maramaduna Amit Shah ki wafam adu matam punamakta adumak lalaga lairagane Kanagumba mana history land iram labasu mahaki aranba history aduda reference lauraga wangang bada laibaka mata natragana miyo ikanglop amagi sentiment yamna sogal labadi mahak nangang lipa wafam adu masigi lirikta reference laubani adubo liriga tu lalamle maramaduna aina masigumba wafam ama phongdokiba aduna miyamda nungaitaba phawonkiba adugidamak soigre ana sengdokpa haibasi lebak masa taba thawngni masi malengbi phafam khudimakta tawnaba thabaga mane India ki Home Minister na Mahabharat ka Manipur ga mari lain halakiba wafam adu sengdoktrabadi mana wafam adu yamna atapnana amadi hidden agenda ama yauna phangdokibani hana Manipur gi miyamna lafum thoge Manipur gi miyambu Amit Shah na tasengna ikai khumna birabadi lebaga sigi Manipur gi asengba history adu su ikai khumna bigidabani Manipur gi history pa lana fuduna lanai kunai asigi janglen saru thudekna bahona rakpada organization asina sabchana thengna duna iramdam Manipur kanna bahona gane masidam yamna su ireibak asik kanna bathodang lobada sarugya biu haire makatarakwa atopa editorial gi kalam amada afaba wakalon da yumfam oraga afaba thabak khara di tawramse ngasi gi taibang panda leiriba mioiba kawba jiba makhalasi madam gi matungina sakhulakpagi matungina sanaloncha sakja yuthak fizet laiteng amasong yumlai kairina singba khudingmakta leptana ahongba nai amadi honglakli asumna honglakliba ahongba singasi matangba chuna daba amadi jati yadugi masagi laijariba sanaloncha amasong fizet laitengka sangdamnarubada maring marangba susinada bathokdaba nate Malemasida laiba aikoi mioiba khudimak phajaba firol makal makha kaya gi laitengsing sinaba made phajaba yung kai saduna awwa chaduna nungaina hingba pame dubo phana pamduna su khalba khudimak hek pangthokpa haibadu ngamnade adoba aikoi mioibana khwaidagi darkar oiribasi wa culture mangandana thauna leina isagi amadi tungi jati aduki tabak karigumba ababa thabak khara tawramba dune Aikoi mioiba khakta tana taibung panda leiriba thawai fanba jiba makal khudimak nongmadi soidana taibung pal thadokduna satnakhiga dabangak tane kanazu masidagi nanthokpa haibasi ngamlaroi adubo hinglingai matamasida afaba lambida khong thangchiduna afaba thabak tawduna izat laina hingnana bahona gadabane maduna trabadi khunayasi laikha tana mangkiba tabani ngasigi samas asida leiriba mioiba khudimak magi sagasi masana phajai khanjaduna makal kyage cosmetic sinaduna aina maile aibagi matawgum onthokpa maung amada sanari aduga ki amogi thabak asi nupi singna khara heli mamangai aibatare matamadu khunai asigi nupi singi yimbalon chalamba lamcha sajad amadi sinaramba aki amu aduga haujiki matamasida sanariba asiga sangdamna tuna yengnarubada haingai leitana kheraba aibadu oire kudingmapa tawi habidi nate adubo kharana punamapa sentanba manba maung adubune kharadang pallabada sahi nauribi nupi masa sinna samnadagi karidagi keribasi yengbada saksuga yamna susinadaba maring marangba kaya yaure amoromda anaubi haigadra mauna sing asisu karino khangde kiabagi thakti lam yaure samphawa kiabada yausan kibadagi lukhamda tubat kaktatuna fere aiduna chale mauna danate mau hal fawa isuta daba samten ba tanabagi lamjen asida yausilagle haribasing asigi mathakda mobile phone na khunaya sida pirakliba anauba sai theng checksindaba yaraktre asumna khunaya sigi nupi singna aki amagi lambida lamjen tanarpata jati adugi mausagi laijariba chana loncha dagi wangma lanthokkiba tarabadi malemgi lairiba tongan ba jati singna manipuri jati asita thamliba ikai khomnaba adugi sang nongmanobagi antarakpa masana tabane matang asida kharadang thamjaningbo wafamdi hoglakliba matamgi selsu yaugdaba yade adubo aikoi lamdam asida pokpani lamdam asigi lehaudagi chaurokpani maramaduna
खुनाई असिगी जाति असिगी अमदि तुंगी मिरोल की दमक हिरम खुदिमकता अफबा वखलोंद युमफम ओरगा अफबा थबक खरादि तौरमजे अखोई जल लाइन हिंसी वकल्सर योखतुना अफबा थबक खरादि तौरमजे अरोइबद कंटेंट सिंग असिगी मरउइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरि चैनल असिना तोमदा कानारबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागजरि